Debo. Ugeze hano uteko kutakibaho. Waranyishe. Waranyishe. Ariko sinzaguha amahoro. Kugeza igihe ziyahurije. Ntabwo nzi ibintu byabaye Debo nari nsinziriye nanjye sinzi ngo byagenze gute. Debo. Uziyica. Wambabariye ko ntazi ukuntu byagenze kuko nari ndyamye nanjye narahwereye ntabwo nzi ukuntu byagenze n'ukuri. Waranyishe ariko uziyica. Basi mbwira ko udahari undi muri ari ibintu bindi mu mutwe. Uziyica. Uziyica. Ntabwo nta kintu nigeze gukora nta kintu nigeze gukora habe na kimwe. Maze gusara ni ibiki Sede, musiga hari harangaye mwumva mwibaza iki muzi yuko ntahari. Amarembo yose ararangaye, abantu barimo bararebamo bagira bate. Uri kwicara kuri iyo ntebe icara hano. Kubera iki? Nako ntacyo. Nese wabaye iki? Oya nta kibazo. Kuri iyo ntebe niyo papa akunda kwicaramo. Papa we ikunda kwicaramo se ngiye bivuze ngo ntango nayicaramo. Byo ngibyo nta kintu bivuze. Wa mugani. Nese wa muntu wamumbwiriye? Abashu. Ariko nditangiye ijambo ngo shu. Nanjye ndi kwikanga. None se. Ndashaka batuma. Muri babiri. Ku muhanda. Urashyiraho n'akantu ako nawe n'ibintu. Uramangaye. Ngaho. Nase sibyo uradutumije kuncoresha nzabahemba mani n'amafaranga nzagiye. Nibabimba ku kwezi uzko mfite akazi. Ntari biri wane. Siturajyana. Muri babiri ndashaka mugenda muri babiri. Barabyanga. Nta kibazo. Tegereza turanye na heba ariko. Ni black. Mbabwira. Ashaka batuma kwa Dave. Mu buzima bwanjye n'ukuri kw'Imana. N'ukuri kw'Imana on my dead body. Ntabwo nzasubira kwa Dave. Ora nahazi ngiye naho. Ngo ni umukazana muri raro ko nawe ntabwo yabura ko hamenya. Harya mwari abasangiye. Nase bundi we kuki utakwigirayo. Kandi nyine ngiye muri kampa urumva nyine. Ndashaka ko mugenda kwa Dave ukumva mukamubeshya ko ndwaye. Nase ndagiye kandi ndwaye. Narembye mugire ko mva ntamubonye nahita mpfa. Aho mukoranyirwa n'urukundo rukorimo gusa umugani. Ntago ari urukundo. Urumva turashaka ko Dave aza hano ukamufungira na pasiteri na tante bakamusengera amadayimoni akamuva. Muri sinze nzajya mara munkundana n'umuntu ufite amadayimoni. Musura cyamukunda ku ndamukunda pe ko tumaranye igihe. Rero ntabwo wakanga umuntu ko yako ngo yagiye mu madayimoni. Pasiteri na tante. Pasiteri na tante. Pasiteri so bimusabye. Yego. Ibyo twarabyumvikanye bose. Natanje ndabimubwira mwari. Ntacyo bitwaye mweje zirubwo naze kuhagiye kumureba ko nge ntabwo nzongera gurana. Kandi ari wowe uhaze. No. Rega ntabwo mugiye guhura mu bintu runaka mwe mwahuraga. Abishe ntahuze. Wa musaza. Ngenda mwumva rega ntabwo umuntu namubona. Ndakurangira ko nge sinza sura guhura n'uya muhungu kuviye yandogeye nkamukunda byanshizemo bikize. Maya. Ngiye ni 15 kuko ninge uri budiringa turagenda abari nge uri buvuge. Wewe cyura gukorana ukuri uri ngiye hanze. No, shayi ntago urishimira se ko
mukuru wakundana n'umuhungu ufite amadayimoni. Ase mukundana ibiki Dave niyo muhungu wakundana muri ketse. Ngiye niyo uvuze ibintu byo kundana numva bindiye mutwe pe. Ngiye rega ndashaje nkeneye gushaka umugabo. Nundi ntabwo shyishya. Turuta imyaka ingahe? Ni myinshi iyo marusha yose ni myinshi muri nyuma ya nyamba. Gentleman ukunda imana. Na bya gentleman nyamba atarihanganye akabona umuhungu usenga. No ukunda imana utajya no mapfu. Nubundi Dave bamusengeye batamusengeye. Cyajya ni bamusengeye. Byabumije gusubira mu madayimoni. Mwafashije se ko mbaruta amukuru wanyu. Kafasha ngakundana n'umuntu udakoresha imyuka mibi akaba nawe umuntu w'Imana nkuko pastor ari umuntu w'Imana naho kajya senga nyine akageza mu rwano yisanzuye nta madayimoni tumukekera byaba ari na byiza ko muri no kajya nta muntu unira kwikanga ngo ufite imyuka mibi. Nese urwo n'urukundo ufitiye karitsiye cyane urukundo rukuri mukunda Dave byose. Ega niyo Dave bamusengeye ayo madayimoni akamvamo ntabwo yaba dusigisigi twaye. Oya kandi niye bamusengeye. Nta kibazo byaze ndakurangira ugeyo. Shani gutari wumva utari mumerekeze ntabwo ngende bugeyo. Ariko ntabwo najya kureba Dave pe. Ubu niwe muntu wenyine ntengushye aka kanya n'ukuntu ari we muntu nano. Shayi ndagukunda. Claude ngende umva kugiye kumureba ntabyadanje biri. Sinzi n'ikintu kiri kukugwana nuko nawe wigeze kumukunda. Oya suko nanjye bira byarangiye we imaje. Namurakare nyine mba numva ngiye namubwira nabi. Nta kibazo ushaka kumubwira nabi ngenda mubwire nabi. Okay tugende. Okay nakoze. Ibintu nibinzamo nkamubwira nabi nkamucyurira. Nje ntabwo bidakunda gumba mpari. Jewe ntaribi. Bako ndi butumike ibyo bantu mwazabona ibiceri byanjye. Uzaka ngahe? 10. Ari zayama. Nanjye ngubeshya. Okay. Shaya ngo ba. Oya ariko ibintu bakora ni byinshi se. Oya Aisha we hari igihe nyina yatanga kugira ntabakatukanira twese gusa katwizera. Niyo turamuzana hano. Dufunga umuryango. Pastor na tante bamusengere. Nase naramukaje pastor na tante batarazi. Kandi tubahamagara nyine. Ahubwo se irabizi neza ko uramuhungu nawe ubwango wenda gupfa cyapfuye yazo hano ngaho. Yego. Barankunda. Dave na Aisha bigeze gukundana nabo bibi. Oya ntabwo twize gukundana turakundana. Atarajya mu bintu by'isi. Isumura cyakundana. Sha tugende ngiye mude yo gutonga nitaramvamo ko nshaka kumubwira nabi byatari. Bindi moto. None ibyo bikujyanye. Yego. Tugende nase ubwo mureke pfa kuba turagenda tumubwire ibyo byawe ko nagashira nyine kazi. Muvuge ko ndemvye nenda nko gupfa. Yego. Mubuze ninatagera mitamfu. Yego. Ngamugire. Ayo si mapenzi. Mapenzi nyine. Naba. Ubwo nyine ndarembye. Njye kuryama. Ndapfa se ntabwo ndwaye. Ese wabaye iki? Ikibazo ufite ni ikihe kandi? nta kibazo mfite ahubwo ndi kwibaza. Mwebwe muri iyi nzu nta kintu mujya mubonamo kidasanzwe rero? Muri iyi nzu? Oya, ibisanzwe. Wowe se wabonye iki? Ko nagusize hano uryamye nkaba ndeba ntazi waturumbuye amaso none ubu uyu munsi wanyweye ibi. Oya usanze nawe wasize ndyamye none usanze nabyutse. Yego ndewe wagira ngo sinzi icyo ubaye. Cyangwa ni mwebwe musiga mugize hariya ubwo ntihabuze umuntu ugukanga yinjiye mu nzu. Aranankanze byo. Nese ubu ni mwagiye mukinga? Wakinga se wakinga n'ubundi wakingirana umuntu n'ubundi ko butaza haturutse ujya kubona ukabona araje mu po. Ariko byiburi umuntu akoze ku rugi rugi rwacu rurasakuza uhita ubyumva. Ni rero nta nubwo yakora ku rugi. Ahubwo mumenye ashobora kuba anyura nko mu bikuta. Sobanurira Dave, sobanurira nta mwanya mfite. Nta mwanya mfite ndashaka kujya kugasha muze yantumye. Kandi dore rino zuba naryo rimeze nabi gira vuba. Ntabwo ntiwongere gutuma nsinzirira hano hantu. Basi nujye ubona nagiye gusinzira ujye utume naho amazi. Dem. Kabiri kangaye nkinginga ngo uzajya kuryama mu nzu yawe ukabyanga. None ubu ngubu nibwo nkibona ko biri ngombwa ko njya kuryama mu nzu. Ese wabaye iki? Bundi bite byawe? Cyangwa wongeye urarwara? Oya, muzima. Muze hari he? Yagiye ryari. Ngira ngo mwasohokanye. Mwajyanye. Ikibazo ufite ni ikihe? Muhamagare aza tukujyane kwa muganga. Ko noneho ntazi ndewe wanahindutse. Ndi kumera gute ndahindutse gute? Ndi gusa gute? Ndi gusa gute se ahubwo uri umuntu? Kuhagira ngo sinzi ukuntu umeze. Uzi mu maso yawe uza gufata indorerwa murebe. Ntango uri Dave. Ndi gusa nka papa. Ese wabaye iki?
Oya buretse umara wicara. ndagira ngo numve yuko ufite umuriro base. Nta muriro mfite bimeze neza ahubwo harya wansubije nkubaza niba nta kindi kintu mujya mubona kidasanzwe muri iyi nzu. Ntacyo. Ni twebwe dutaha hano muri uru rugo nta kindi kintu tujya tubona. Na papa